tun trum chu World Cup ni chi lo World Cup be bom thil vela mi pakhat chanchin hi thur bing tai la a thawme he pa hi kan riem World Cup khel a hmuna enin a laifa atran lama piang te jersey ha kang ha in atran lamte an chak hlei the me ulowa soidu lo poin kan thade uvekin ren YouTube channel lar tak iso speed nei tu ania a ming chu Darren Jason Watkins Jr. ania speed tin an salar berthunga January ni somni le pakhat sang ni le panga khan Cincinnati Ohio USA a pianga tula hin kum somni le pakhat mi chau ania a YouTube channel hi kum sang ni som poroka atanga atira chuan NBA 2K le games chi sang sang a khel thina kum sang ni somni le pakhat le somni le pani chau khan live stream na a che over theilu tukle atong kam mak tak tak manga a awak wak thin te ui ang mea a chiau le abau wak wak mai thin le a thil ti dan dang te chu TikTok le social media sang sanga alar pha le a reilo te a khovel hriat alo ni tani ama hi Cristiano Ronaldo fans ru kol ti turang chi khania kumin World Cup khelna July ni som zirtop zan khan USA a Los Angeles khopui Sophie Stadium Spain le Belgium ten FIFA World Cup sang ni som le paruk quarter final match an khel laia alai fly nge in thilpe khlutak mai donga chu ami ngai sal Ronaldo ne na tang hian ania kan savekin ren Ronaldo hi na tir chuan Portugal in quarter final an lu chuan speed hi mai chana nge muwa a bud lai nge hi pe kalo tum thu a soito a ma se Portugal chuan round of 16 a Spain laka 1-0 in an tlom ta sia a soyang takero chuna i mu thei talowa ma se abut pe kalo tum to le mai chana mu alo tum to a soito chu thul chuang lovin Ronaldo chuan staff te kal tlangin abut hlutak mai Nike in a pool big liu an siam khovela pahni chi CR7 Gold Scorpion chu speed hena hian apeta thawani he buthi Ronaldo an World Cup akhel nung bera abun kha aning he nge a amingai san Ronaldo hena tanga he thil pe khlutak mai don hian speed chu lom takte na loma azuangin arakvel chel chula amit tuite atla hialani kha a live stream a khan hetiang hena soi chuga Ronaldo an boot min pe khovel puma hetiang hi pahni chi chu Ronaldo an min pe ni hi lalpa le he thil hi World Cup abun nge ni le ngala Ronaldo ka mangai che kalom lutuk he buthi in chuang takin ka kenga kain khelle masak bera ka bunang su ti in alom lutuk kha arak chel chul me ni kha he thil chen lai hian mi pakhat chuan speed chu Ronaldo ne tanga abut don chu dollar nuai nga in lei saka dil ngala ma se speed hian anar fit thakani helam chu du tok taila tuna hian speed hian a YouTube pa hian subscriber makta dui somnga chuanga nei to a khovel hun sang tlo in real life IRL live streaming atina sale thina music lama te po malak na lo nei to a kum sang ni som ni le pani khan a hlasiam World Cup ti chu alar pui le nge ni speed hian World Cup footballing khel hi amuna stadium kalina live thina hewang hian ama zong a in tun mai a hian boruak anei lian zola July ni thum zir top zana round of 32 a Argentina le Cape Verde in khelkha Miami Stadium Hard Rock Stadium Miami Garden Florida United States an khelani kha khamitum khan in khel line speed a hian amuna tangin live stream anei ni kha khamitum khan Cape Verde jersey ha abul naya Argentina fans pakhat chuan alo ngai theilo hle mea chin thliar na lam hoi zongin tongkam nein Spanish tongin sahuana tapin varak vel mei ro tin alo tong khum hial nge a speedan alai fatangin a video chu khovela averang hal ta vak mea FIFA lama thunei tu sang te chuan chu thil thleng chu an du lovin arang takin ma an langala investigation te an kalpui ngal chu kani kha hei ba ka hian round of 16 a Argentina le Egypt July ni sari sang ni som ni le paruka Atlanta Georgia Atlanta Stadium a an khel tum khan Argentina supporter then khatin chin thliar na lam hoi zongin an chet khum te po live stream a hian mu ani bokani kum sang ni som ni le pani Qatar World Cup a po khan
amuna stadium akalin alo live to a khati hun lai po khan Asian Funds pakhat laka ache dan moi lo wangin ngai dam malo deal to bokane ache dan hi mu nam rolin mipuya boruak sang sang a chok chuak nem thin le a speed ache dan mak tak le over thei tak awang hian a live stream chata nuiza thlak ang reng tak taka comment adong hnem hle thina he mi hring hian ram satong dana thiam berti te comment a hloa hei hi achan ber chu stadium chunga kan tala lang khan Argentina supporter ten anlo aw khuma wanga thinrim taka ui bo ang maya chung aw khum na to te a chan let vak vak thina wangin speed hi khovel live streamer zinga ram satong thiam berle ram sa te bele thei om chunani antini he ba ka hian comment dang le chu iso speed hi chu achaka ma se a brain cellero alo le ti te nia in khel match khat in ve po in a comment ve na linesman emo referee emo an minga soi sual nuai zela ball te hi ben ture mo ti thin antia he wang hian mi pui chuan speed chu chakma sela a thluak speed ero chu 2G speed ani ti in an comment sakane in khela lifeline rules offside le handball te a hriat thiam lo wangin speed a hian football hi khovela a hriat thiam lo ber in fiam na ni ti ama hian an nem het zi thin ni ti te in TL na comment adong thina Ronaldo laka hian a tuira la ni bera Portugal in khelamo Ronaldo mingarik to chuan a che dana Ronaldo fa pa anga hian ai ngai ani rengot Ronaldo hian fa padang ani ti ain se om top silo ti te in chata an comment na sa theile ani kan talan tongin tun hnaya Argentina le Cape Verde te Hard Rock Stadium Miami ya alin khel tum khan tu sia thlo lem lo Cape Verde jersey kha a halui tlat peka Argentina fans te kha varun lui atum wangania khami tum khan atopa ain ti boizui ta sep nge ni kumsang ni somnele pani Qatar World Cup live po khan stadiuma VIP section vela khan khala tura a camera alek kol vel line security ten camera hi stream lai rengin anlak sak man trepa khati lai khan security po ui ang main about khum chiam nge ni World Cup live atui chau tak tak ma kumsang ni somnele pani khan World Cup ti la siama chu music video siam chu mi makta duai tam takin an ela football fans tam tak phei chuan unofficial la ai point an du jok hial thu an soi nge ni football abikin World Cup in khel rengot live lavin stadium pon thlengin fans te akom kola achang chuan tlan thut te mi pui ma zon kol chiam te a sha ta wangin stadium security te tan chuan boi pui omber atling ji thinani I saw Peter live streamer a chat vel dan te hian mi pui cho phorul rolin engtiglai po boina chok chuak theireng ani zia chu tak chu alar pui berani loi boxia he popular American streamer I saw speed Darren Wetkin Jr. hian khovel mun sang stadium ate video viral tak le chet chena mak pui te alo tong to thina a chet zia fans te tana phurom angreng tak ni sile a chet thin thei em awang hian akal na pianga ti atling zel theya tuntuma FIFA World Cup live stream ani thin lai hian India chungchang a soina a viral chiam boka July ni som sang ni som nile paruk zir top zana a live stream a khan ania quarter final a Spain le Belgium in khel lai minute somriat le pani na bor vela khan ania a live chata N210 India ram chungchang an non soya India chuan World Cup an khel velo thu an non soya chuda chuan speed chuan India hian tran pui an mamoni chu India tan ka khelanga sang ni somthum World Cup a katlin puyang ti na soya a khelna position turan han zo chuan winger striker emo center attacking midfielder a khel thei thu war takin na soizia hei ba ka hian India chuan football team thata kan neilom Virat Kohli pon nei ti in cricket star Virat Kohli kha football player emo ti in alo soizia hemin hu hian social media fans ten TL na sang siamin a viral zui chiam nge ni tur nei line Algeria rama final match khel line pizza live streaming avatia ma se ache thindan thin chele na salu tukha mi puita na mu se omatlinga mun sang atangin
tui botol le thil dangin an vom zui chiam to a chuti lai chuan Algerian national jersey lo kher bok nen tual chung club pani fans te lung oilo na pakhat tlinga ato pa chuan security ten foi chukin stadium atang chuan an tlan chu pui tangot mai ani kumin sang ni som ni le poruk FIFA World Cup a Portugal le Spain in khelkha July ni ruk sang ni som ni le paruk thotan ni ania round of 16 match an khel lai khan stadium Jumbotron screen liana speed of mail chu an lo than sak thuta camera in ama an lak na mu vele mi pui mu lai nge chuan adu ber le angai san ber Cristiano Ronaldo chu chuang zetin Ronaldo better te in stadium chunga khan au chiama mi pui nan lom le ni kha Jun ni som le pathum sang ni som ni le poruk Mizoram a chuan pathian ni jing Jun ni som le pali jingdar thum le chan vela MetLife Stadium a Brazil le Morocco in khel tum khan VIP thutna football legend Ronaldo Nazario le kaka te bula alo wa thuwe ngut pek boka chuti lai chuan Morocco la min golan run thun thut mai sia speed a sil hai mel camera ina alak fu te kha khovel mi puinan thil thupa a viral na sa hle bokani Brazil le Japan in khel khan in khel zo nuwa stadium a chemoi view thunga Japanese fans te ti dan thin angin match zo nuwa stadium chunga bollo de thian fai turina zui vea Brazil sa tha chung khan an nom nok te chu then fai puin atlo mai ve le a fakpo a lo pha ve le ni speed a hian stadium chung le apona live stream nei na mun sang sanga hian a fans te a chou phure mem zela a che to phot chuan en tu mak ta doi tam tak a nei reng thin ani iso speed hi kumsang ni som hele pathum October thla khan India a local to hi ni oma chumi tuma a che dan po chu a viral na sa hle a hemi tum hian Virat Kohli ang te in chea tul chung mi tenen cricket te an khel ho nge nge ni chet phung nge omang reng tak tak nei ko song taksi mi te chok phur thiam fu loi si speed hi World Cup match mabak tlem te la oma hian kan lam mule zel tura po ngai la chawme